Ko nawhe te nawhe, koe rā te ki ngā iwi o te whanganui ātara e pāna ki te pire whakahohoro whakaaitanga e kōkiri hia nei e te kāwanatanga. E hia rau uri o Ngāti Toa, me o rātou haumi i hīkoi porotū i ngā huarahi o te whanganui ātara i te rānei, ki te whakahe i te pire whakahohoro whakaaitanga, i tino rongo hia a rātou umere o rātou reo, tai atu rā hoki ki tā rātou ki, nā te kāpō, nā te moho, tēnei momo pire. Kāore te kāwanatanga i te tuku i wā tātou mokopuna, kia noho mātā mua ake i roto i wā rātou rautaki o tira, i roto i wā rātou pire hou. I Wainganui i te marea hīkoi, tā tātou manu tōranga pū a te o Kiwa McLean, kia tahuri ake tātou. Paoro ana te pū tātara. Hei wāhi te hīkoi wahangu o ngā iwi o te tonga. E whakahe ana i te pire whakahohoro a te kāwanatanga. Kāre mātou i whakaika hara mai ngā kai whakawhana ke whare ki tō mātou takiwa. Ka maina ai, ka whakapirau tia hoki o tātou nei a tūpuna a papa tūnuku me rangi nui. Maru pai ana ngā huarahi o te whanganui ātara i ngā uri o Ngāti Toa rangatira. Nohi nohi mai, tamariki mai, rangatahi mai, kaumātua mai anō hoki. Kua kitea e rātau ngā pānga kino o ngā ture whakahohoro i ngā tau kāhori, ki te awarua o Porirua, he pātaka kai mō te iwi i ona wā. I tō mātou o Hingāke, e maumahara tonu mātou i te waihara mai ngā bulldozers. Ka hara mai Wainganui pō kāri tetahi whāki mai, kauri ngā kākauni heri whai wāhi ki te whakamārama. Me te ahai kawea hoki he rākau me te kōpakina o ngā nawe o te iwi whānui, e toro ana i te rārangi aukati ki tēnei kaupapa. Put the focus on, in fact, that we by experience knows what happened when you do this too quick, too narrow thinking approach. Ko tā te pire he whakatere i ngā tukanga e riro mai ai ngā puāhei ki te whakawhanake kaupapa ki te whenua moana te aha rānei. Mātua rā kei ngā minita te whakatau whakamutunga haunga ngā kōrero a te pai motuhake. Kua tohua. The message I heard today is that the collective aspiration of Ngāti Toa Rangatira is actually not different to the government. E ai ki te iwi nei he takahitanga tēnei pire i te whakataunga tiriti a Ngāti Toa i hainatia te kautau ki muri. Ko te karanga whānui ki te kāwanatanga i tēnei rea, kia whakakorehia tēnei pire, kia kore ai a muri. E hokia. To engage with us respectfully, honour the settlement in spirit as well as in the letter. Ho mai he wā kia kōrero te take, kārea Ngāti Toa e whakahe ana i te whakawhanake tāone kāui. Me whakahuri tea hoki tō waka. Me haere kia mātou. Ki tā waka ko tahi o ngai mātou ka Māori. Kei pāhemo ngā taonga o te taiao. Kei mua te pire i te komiti whiriwhiri tai au i tēnei wānei, kia mutu rāno te pānui i ngā tāpaena rua te kaumāwhitu mano, ka mōhi o tātou, he aha, te o Kiwa McLean, te karere. Tuia ki tēnā Scotty, koi nei te tau e tohu ana i te rua te kautau mai anō i te hīkoi nui i tū i te tau rua mano māwha, i ki te anuitia ai te iwi Māori, e whakahe pau te kaha ana i te pire takutai moana i āpiti hia, e te kāwanatanga o tērā wā ara, e te kāwanatanga o Reipa. Nā kona e ki taurangi ana e whakahau ana te runanga o Ngāti Toa Rangatira, ki te kore tēnei o ngā pire e whakakorea, e mukuara nei ki te ipu para, kene pēa ki te anō te iwi Māori, e hakahaka ana ki konei ki te marae ātea o te whare pāre mata. Skari. Tērā pēa, te o Kiwa e mihi ana ki a koe i ena whakamārama o tira i tō whakaaratanga ake i ngā kōrero mo te hīkoi e rua te kautau ki muri nei e pai tēnā kōrero hei rangi tāmiro i tō kaupapa me te hīkoi o te rā nei ki te kaupapa e whai ake nei. Nō reira mihi ana ki a koe te o Kiwa i ena whakamārama.